we dey anka mebusa say wo ho te say na so wa hye tuntum ni ayi dem nim say enye saa na yenya nim say yewura say dwon enti na ye wa yewura say dwon free o free mu agya ko mpacho ye pese ye hu say Ghana man ni Asante man ni MPP ko ni nyina kwan be so na afa so aha ye nyina yo na wo kan no sabi tuntum aye nya party ne ye de ye ni na abre obi anim said say dwon ote na dwuma yim sabi woni ni hia adakra o kasa radio ni so e wo na dwuma o yem a na wani aye den age yanka bi anhyem ana owo atwe ne ko asamado se nyame na to ne nsafre no yenim se sabi bibi ne sakra wiem a yenim na ni nyina no yesire nyankopon se ono na asem se de ya chechire na sase so ya chechire no osoro ye nipa enyina kafa papa no no onhwe ono na ye oba de na onye papa yi na onfa no ko trabia papa mai free se ye de o chai e ma bi su ye nyina so ofa ne meti sei ni kromo e bia baba be to me no office che se opemasem opobiasem eti asem no aye ya nanso wo ye dan a omabio ni nyina mu na wotwe ne aye ba abejama busua na ya ba be kaka ye ho eda ye de be ye nei we de ja ye da sipi na se de wasika asia kan no te wa me hu se se dwon fi na wa fi mu no aha opa ne Asante man Ghana medina aye me te ye me nya papa bio me yare frida me te ye no nyina me na so nenso ebe ne den ifuru no obeden na nkwa amrem e den obekọ enti na obi hu ka chire kwa me apia no nyina ye nyina ya so ahia ye wa ye nim de na sabi oye man sabi enye sika dan mo obeti nanim abie ne pono ede ya tena se atu yefo atenetene ye na ma ye ni je enti aha adwen ya da sipi no we de yesre wa yanya we de yemfo bo ba kunkun ma mienu we de ye bekọ ya mamlem kakra se wo hwe Asante amamre ni adeade ye kwan ye fa so ede ekura ye mu ni adeade a mpacho se na besi aka fa ye amamre etwagu a wani etwa hu ye Asante amamre Asante amamre de ye nyina nim se nya yade ya abase wiemu a kekure ebebutu kani ebedane firi se John de e kan nya papa krawa chese kenipa ebe bumper to bumper ankasa nenso so no yade ebi nti ana ama amamre no ase ejina eku social distance no ya pese ye de ye adwuma nenso eno kra no ohwe a obi a pese nkoba na obadom mu nenso enyimfo de ato konwem se eni kwan se ye kire su bebre sabe na yade ye no ensai Asante amamre de enesese ya to abese no ye frɛ brisi ebinum so aye kɔbre ni nyina eka ho na buama amamre ni nyina yede ejina ke ye yie de ensa to nsayem eduru nananom anim a yebo emu ase nenso ene kujina baabi na utwa bode enye ye pɛ nenso yade na me na basa yedi hyehyɛ esu a emre kakra bi no ebi obekɔ ama wafere na yasa ato aya amamre so yo aja enu we de ye beda sipi nyankopɔn enhyirawo na se de Ghana man esi ehia hu se de wosi boa Ghana man ebra yakɔ awrewum ne ahun ehia mu no ye hia hu yie pa na ye sere kwatenten ema hu se nyi na che na nano ensama ye te ye de nyina ebo epusa na minimu se nya de se ebebem ye nyina de mpa ebo kase eta wachi minimu so beka bibi afa ho a eye amamofo nsema na omo de enam efa hu ene de yesi asuso su bebra nipa ni ngui na osu wawu a sabi etoje wa ebi anyame na wo ha me bebre ha me kura no a na me dwene Ghana de hye ho ene wo mo sabi wo mo hwe magro ene Ghana fo kura no wo be fa asem ne sen ebi fira no osu ye pese ehu se ampa obi kura atwahwe posi ni kura ti aduane na hwegu chese obi ayam hye no na sabi obi ode ehu beto manso de si enta ma untra edom mu nya sawo ye de usie eti de aduane so wonanim ba bi ote eti on de anta wona mbra no so a ono abete yenka jani ya sipi nyankopɔn kan o ma kwatenten